Ikaze wowe uteze amatwi kandi kurikiranye ibiganiro byacu bya Kivu Update. Turi tariki 23 Gashyantare mwaka w'2026. Amakuru agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nk'ibisanzwe mu gace ka Kavumu habaye imirwano ikomeye cyane, aho wazalendo zigera ku 8 zaje guhita zihatakariza ubuzima. Ariko gatoyi nanone hakomeje imirwano ikomeye cyane, aho noneho kugeza ngubu ramfort ya M23 yahageze. Urugamba rumeze nabi. M23 noneho yaje mu mirwano. Ni nyuma y'ukuza wazalendo ari benshi cyane bagakubita M23, nayo ngubu ramfort yayo yaje. Imirwano yahinduye isura, ni umuriro. M23 noneho yatangiye kurwana bikomeye cyane, itangira no kurinda abasivile. Tuzi kwabwira yuko nubundi mu bice bigiye bitandukanye bya Minembwe imirwano n'ubundi gikomeje. Imirwano iracyakomeje hagati ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cy'aba FARDC afatanye rwa Tanzania, FDLR, wazalendo ndetse n'u Burundi. Ariko nanone M23 iri kumwe n'Twirwaneho intare amadubu bakomeje ibitero bikomeye cyane, aho bari gukomeza kurinda abaturage, barinda abasivile, barwanya wazalendo ndetse n'abandi bahotera abasivile. Turaza kwibanda kuri ibyo ngibyo, ariko turakubwira none ko Felix Antoine Tchiseked Kavumu Rubaya, ikirombe gikomeye cyane cya Rubaya yamaze kugisezeranya leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko nanone yasezeranyije FDLR ndetse na wazalendo hari amafaranga runaka yabaye kugira ngo mu minsi iri imbere babe bamaze kwigarurira biriya birombe bya Rubaya bigenzurwa na M23, kugira ngo ubwo leta zunze ubumwe za Amerika kampani zabo zizasange ibirombe byarafashwe na leta na leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nibyo tugiye kuza kwibandaho. Nyemerera ukande kuri like, ariko nanone niba ari n'ubwa mbere usanze kuri umuyoboro mushya mu Rwanda, reba aho nganditse subscribe ukandeho kugira ngo tujye tubana nawe 5 kuri 5. Amakuru yacu nyemerera tuyahere Kavumu. Mwakomeje kugenda mubona amashusho agiye atandukanye, amafoto ateye ubwoba cyane. Abawazalendo batagira ingano bapfuye bahatakarije ubuzima. Nanone ni mu rugamba rwabaye tariki 22 hari kuri iki cyumweru Gashyantare 2025 Kavumu. Rwari urugamba rukomeye cyane ruteye ubwoba, ubwo wazalendo yagabaga ibitero ku birindiro bya M23, ariko bakaza gusanga M23 yiteguye cyane, ikabacuncumiraho umuriro mwinshi cyane, urufaya rw'amasasu. Wazalendo bakibura bagatana, noneho bamwe muri bo bakahasiga ubuzima bagera ku 8. Mwakomeje kugenda mubona ayo mashusho. Abandi ba wazalendo babonye ko urugamba rwanze barahunga, bakwirwa imishwaro. M23 iba irongeye yigaruriye ibice byose byo muri Kavumu. Wazalendo bari gutezamo akavuyo. Ariko nanone mu bice bigiye bitandukanye bya Kavumu M23 irimo, biragaragara ko nambaraga nyinshi yahashyize, aribyo biri gutuma wazalendo iza igateza umutekano muke hagati mu baturage. Andi makuru nanone turabwira yuko gatoyi imirwano ikomeye cyane. Imirwano yakomeje guhindura isura, dore yuko FDLR iba mu ishyamba muri parike ya Rwanda hariya, ndetse na wazalendo bari kugaba ibitero cyane mu bice bya Kavumu na Gatoyi, bagira ngo mu misozi ya Gatoyi, bagira ngo bakomeze Rubaya. Dore yuko bivugwa ko perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tchiseked yasezeranyije aba FDLR ndetse na wazalendo ko nibafata Rubaya ibintu bizamera neza. Ariko nanone mu minsi ishize ngo bari bafite umupangu yuko bagomba kwigarurira Minembwe. Bamara kwigarura Minembwe akajyamo agahenge, noneho bakigarurira na Rubaya, kugira ngo umunsi kampani za leta zunze ubumwe za Amerika bamaze guha ibirombe niziza zizasange ibi birombe bya Rubaya bifitwe na leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Tchiseked ngo yari yamaze kubaha amadolari arenga 300 ku muwazalendo, ariko nanone FDLR yari yamaze guhabwa amadolari 500 kuri buri mu FDLR umwe gusa. Urumva ko byari ibintu bikomeye cyane.
ari byo bintu bimaje kugenda biteza imbaraga imirwano iri kubera mu bice bigiye bitandukanye bya Kavumu. Imirwano ihinduye isura cyane, imirwano iteye ubwoba cyane iri kuhabera, gusa ni ibintu bidasanzwe. Ariko nanone turabwira yuko muri Gatoyi ramforo ya M23 yamaze kuhagera. Ni nyuma yuko FDLR Wazalendo bamaze kugaba ibitero gikomeye cyane, ari benshi cyane, umubare mwinshi cyane wakomeje ugenda ugora M23 kugira ngo ibe yasukura tuno duce, ubundi umutekano ugaruke. Ariko nanone kugeza ubu ngubu amakuru turimo turakira avuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko muri Gatoyi n'ubundi noneho ramforo ya M23 yamaze kuhagera. Ubu ngubu M23 bidasubirwaho, uyu munsi dushobora kuza kubona ibice bigiye bitandukanye byamaze kugeramo umutekano urambye. Muri Minembwe urugamba rukomeje kumera nabi cyane, dore yuko M23 twirwaneho ikiri mu rugamba rukomeye cyane n'ingabo z'abarundi FDLR Wazalendo FARDC Tanzania ndetse n'abandi barigwa bitero bakoresha intwaro zikomeye cyane. Ariko na M23 nayo niyoroshye kubera ko nayo noneho yazamuye drone mu kirere, iri gukoresha drone aho hari na Colonel wa FARDC wamaze kwasiga ubuzima. Byinshi kuri byo ni amakuru turi kwenda tukura muri Minembwe aho urugamba naho rumeze nabi. Nahangama yatoreje amakuru yanjye, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe kugira ngo tuzabane nawe ubutaha. Ariko nanone waduha igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tujye tubana nawe 5 kuri 5. Reka mubwire ngo ciao ciao.